Kwiragwo thikũ cia mũici nĩ 40 na maabitha a borithi kuuma ceceni ya Eldoret ya gatagati nimanyitire ngari ĩrĩa igukuite Bangi ya mamirioni ma mbeca iria kurerikana ikuumite bururi-ini wa Ethiopia. Ilionekana kwamba zile vitu alikuwa amebeba ndani ya gunia na handbag ilikuwa ni bangi, na hii ni bangi ile inaitwa sash ya kutoka nchi ya Ethiopia. Akiaria ceceni-ini ya borithi ya Eldoret ya gatagati, kamanda wa borithi Johnston paraugite gitumi kia ngari ĩno kũrũgamio nyambo-ini nĩ ati ndereba wayo ekumutwarithagia na thibidi na thutha wa kũrũgamio ni maabitha a borithi matungwo ni mũruki wa Bangi. Maofisasi wetu ambayo walikuwa wameweka kisuizi kwa lugha ile watu wanajua ni roadblock, waliweza kushika mshukiwa moja ambaye alikuwa anaendesha gari kiholela. Aliposimamishwa na kuambiwa afungue milango, harufu iliyotoka ndani ya gari ilikuwa ni ya bangi. Maya magithiaga na mbere, borithi ni marikitie gwikia ngono ndereba wa ngari ĩrĩa igukuite Bangi ĩno, guku akiuga ararutite Bangi ĩno kuma bururi wa Ethiopia. Mshukiwa mwenyewe alikubali ya kwamba hii bangi ilitoka katika nchi ya Ethiopia. Ihinda-inĩ riu muingi ni ũrĩtio kũrũmĩrĩra mukaana wa kwaga kuuma nja mathaa-inĩ ma thaa 1 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 11 cia rũcinĩ, na warĩa marutaga biacara cia ngungo mathaa-inĩ maya makĩrutĩrwo mukaana wa gũtacĩkĩrio makinya marũmu ma kĩwatho wona manyitikana. Tunataka kutoa onyo kwa watu wote. Hakuna mtu ambaye atachukua nafasi hii akisema maofisasi wa usalama wako katika shughuli za curfew kwamba wana nafasi ya kufanya makosa. Tunasema sisi mipango ambayo tumeweka mipango ambazo sinachunga mambo ya curfew na inaendelea kulinda maisha na mali ya watu wetu. Mama umetelewa. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Maina.